Spicy siya. What? Wait. Hello mga mads, mga pingkog at ngal. For today, oh my god, wapo ko'y paniod to. I know it's late already, but mukhaon gid ko, no? So, we have 3 guests. This one is, by the way, gourmet tuyo ni sila. So, gourmet tuyo meaning social nga buwad. So, this is spicy. And then this one is sweet and spicy. And this one is, I think, the original. What we have here, aside sa ilahang tulo, ako magod guys, hilig kaayo ko og halang. So, butangan akong asin. And then this one. So, we have pinakurat here. And then, sa gulang pa ginakuha ni kuan. Kaning-kaning siya. And also, dili kompleto kung wala ti kamatis. O, diba? So, ato na siyang abrihan. So, this one is spicy. Yan, this is spicy. And then this one is sweet and spicy. And then this one is the original one. Ayan. And of course, I know you missed me and my rice cooker session. So, our very famous rice cooker. So, today, mukhaonta. Ato ning tilawan tagsa-tagsa ang gourmet tuyo ni Amelia's Basket. And para dili magamon nato yung kutsara for them. Ikaw mo kamatis, guys. So let's try this spicy. Dahan ka siyang sagol, guys. Dahan ka siyang ricados, oh. Spicy siya. What? Nailanawag. So, yeah. Oh my god, lamig kayo ang gourmet tuyo. So, this is spicy. Para na mo neutralize sa kaasin. Kamatis. Very nice. Let's try the sweet and spicy. Dagan ka siyang sagol, guys. Like, makita gid mo, oh. Look closely, guys, oh. Dagan siyang sagol. So, this is sweet and spicy. Nang bulad, guys, oh. Feeling na ako, daman kay kumurot ang kanon ba? By the way, shout out di I know kay Jordana. Yan, Jordana. Ako amiga Mads. Doon lang isa ni mga supplies ato diri Mads. Ayo. And then this one, atong tilawan ng original. Doon siya sagol. Guys, you know what? Makita ninyo ang carrots, ang laurel. I'm not sure sa pangalan ani pero dadang kisag sagol. Makita gini mo ba nga with love bito nga pagkahimuha. Char. Kabalon ako sa akong paborito, ang spicy. Kanit ani. Guys, don't forget guys, eat moderately guys, ha? Jordana! Oh my god, lamig kayo Mads. Gourmet tuyo. Sa mga sosyal nga hilig og buwad, palit na mo ani. Thank you so much, Amelia's Basket. Dugagin ni Pohon, ha? I so love your products. Padayon sa paglambo. And don't forget to follow me on my Facebook page. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And yeah, see you around guys. Keep safe. Amelia's Basket, lamig kayo.